завтра за Таджикистан, за клуб Равшан для болельщиков это самое главное, независимо от того, какая сумма, какая зарплата у игроков, что там какие-то бонусы или конкретные десятка. Футбол это прежде всего для болельщиков. А финансовая сторона всегда уходит на второй план. Earlier we discussed with the administrator of Mer. We had a short talk and he said that football club Mer is supported by Gazprom Turkmenistan, it means big. And I can tell that yesterday Al-Duhail played against Istiklal. Al-Duhail's squad cost is much bigger than Istiklal, but we saw the game, it was equal. I can tell that first of all for supporters is a game and they should enjoy, and financial criteria should go to the second phase or to another part. В заключение я хочу обратиться ко всем болельщикам Таджикистана. Это не касается не только болельщиков Равшана Куляба, да, которые у нас в городе Кулябе. Это относится и Исару, и ближайших районов, по городу Душанбе. Всех болельщиков мы делаем то, что принесет пользу всему таджикскому футболу. Поэтому всех болельщиков призывают прийти и поддержать завтра нас на игре, и это у нас 12-й игрок, который нам поможет. My message to support us because every single players tomorrow will play for Tajikistan, for football, for enjoy of the supporters. The supporters can be our 12 players tomorrow in the game. That's why I want to say to supporters that come to the stadium tomorrow and support Russian football. ما بچه‌های دسته равшан واردیم که مخلصیم از بازی چمپیونات دیده با این بازی افریقا خوب تاریده دستگیری خوب میکنم نه تنها برای چکای شهر کلوب بلکه تمام تاجیکستان را دستگیری میکنم و ما حرکت میکنیم که مثل استقلال دسته равшан کلوب را چه در بازی بین‌المللی برابر کنیم. Of course, we hope and we believe that not only club fans but all the Tajikistan football supporters will come to stadium, and we can guarantee that like Istiklal we can play good game tomorrow against Man. تشكر وبدأ استشمو موافق.